ایرو لکی داره لدیجی اوفیس روجاوا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کو هاته شوتاندن تماشاوان نهجا و جگری دای به میشارشی مهوانی مهیه تماشاوان نهجا سکرتری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پیدا کسو اندامی ده سیاست روکاتیه اینه کسه محمد اسماعیل مهوانی منه کاربدان شوتاندنا اوفیسین پیدا کسه لروجاوای کردستانی جقا مشلو بالريزدار محمد اسماعيل رامي باخفن سلاو ريز بوتا كي محمد كيك محمد ديسا دسبيكرن شوتاندن ايرو ديسا شوتاندن الهام احمد قوت ويدمي اصايشي جي بيش بقاسي دو حفتيا سي حفتيا داخو يعني دان قوتنكو تب بيوندي اما بإيريشين لحنبري اوفيسين انا كسنين و ايرو ديسا دسبيكرن نرخاندن هاتا بگرم لسروا وی ایری شیشی که محمد سپاس زور سپاس دست خوشیل کارمنده کردستان 24 و همی تماشاوان نهجا دکم براستی به کریارین خراب و کریارین تروری بردوام من دجی انجمن اجتماعی کردی دجی خباتکرین ملت کرد دجی ریبازا کردایت یاگو رسن یاگو دعوای مافی ملت گله کرد و هبونا ملت کرد و مافی روای گله کرد اندره کردستان سوریه دا ایرو انجمن اجتماعی کردی راشتی وی باری جبروه که جی مهام مزن پیشیامنه و تحدیات مزن جیتین پیشیامه تحدیاتش خرابه که کریاره کرد شان خرابانه شان انسان گو دیجی ملت خانه و دیجی مرواتینه و دیجی کردایتینه جبروه که اف کریاره ها بردوامن و حتی نها نوان و نا کسی سر واواجی گو ایدانه کریا و بیانامه که درخستی و توضیح کریا و کسی جوانه کاربیج چرا اف تشتیها چید بن جبرگو جهتك خراب دكه جهتك جو تندي تعامل الجل ملاطي ما وقال قضيامه أبايا مشكلة كاش ملاطي كرد حميرة نبس ككرد سوريا أريشة كمشكلة كاش كردستان عراق را مشكلة كاش كردستان إيران را مشكلة كاش كردستان تركيا را ومشكلة كاش ملاطي ما كردستان سوريا را جينا خاصة في قناغها وبكاكيت سوريا دا الجه قرتيا لنجي جه قرتيا سلفي كيجي وسيلة كي قناعته وتشتكي هلويستك كردي وخلجي باور بدست وادانينا کریاره ترسونک و خراب وان کریاره هم لاتی منای چماندن خبات من بردوام و بمینه و ما تحدیات بری نهار رژیمه و کری هم دیولان که رژیم تجاری منا چمینش بو خبات ما بردوام سرما فو ابونا گله ما ملاتی من ناز دک گواب اوفیسها حتی کی درجه تریش که روشنبیریه و خبات و کردایتی و حزرین توی و تشته ایجابی و تشته هجاد واک اوفیسات تکرن تشتكي خراب دفاع وفي سادة روجة نهاتي كرن وملطي ما شانازة وافتخار دكي روجة كي بي وفي سان انجمن اجتماعي كرديان وفي سان بارتي ديمقراطي كردستان سوريا وبي فيري زماني كردي بي فيري ثقافتها كردي بي فيري هزري نتوي كردي بي جبر بي كي جي او با وفي سان شوطينن كرياري وان خراب حقي ملطي ما وحقي رسالة كنامه كاج ملطي ما را قلت قوي حمي كريارين خراب وترسيد ديجي ملطي ما بين كارانينا هروسا نامه کش بو آلین دوروبر نخواستم جانب امریکی جی گو خوازه دیالوگا کردی یان آرامی کی دوره دا به پیکانین جبروه که پککت بیجه حتی زلور به مناهلم آرامی چه بو ناهلم کسا گدی خباتا کی بکه و جهده کی بکه لأفر نامه دجمنه کردار و خدمتا دجمنه ملات کرد دجمنه قضیه کردی تکرن تو خدمتا ملات کرد نای کرن تو گاوا که جبو خاطری شخو هزري نتوي وخباتا كرداتي اشكالات بيجن ام نجبوي خبات دكن ام جبوت شتندي خبات دكن سرفي كيجي ام دبينن راستا باري مقرانا تحديات البشامة زورن لي خباتا ما بردوامة ام مسألة قناعاتي خو تشتي استراتيجي جبو خباتا ملاطي ما جبو بيشاروجا ملاطي ما جبو رولا ملاطي كرد بيشاروجا سوريا دهبه ام ناتشا منو ناترسن ام شون دا جيناتشن خباتا ما بردوام بالرغم حمي تحديات ما ظروف زحمة ترجي بركي بين بيشامة لأم بري خدای خباتا کردایتی خباتا گو ملت ما رولا ملت کردستان سوریه پیشروج سوریه ده عملیات بشکل عملیات سیاسی سوریه و جر علیه ناف دولتی هلوستا ما دیارم خدی نرین سیاسی نه خدی نرین ما پروژه های پروژه کی گامل کنه و جه ملکویه و ام سوریه کی چاود نرن خباتا مرکودیه ام چاوا بردوام سروی خباتی جوی که بو واسنچین هجا و اخلاق قنجی حرکات سیاسی کردی
جبربەیەکێکی تحدیات و زەحمەتی تێن پێشیانە. بله که محمد نها گاوا کو 23-24 ماه نیسان ایریشی اوفیسا پدکسه ایریشی اوفیسا پارتیا یکیتیا دموکرات القامش رو هاتین کرن او ایریشی انجمنان اجتماعی کردی سوریه لی تربسپیه هات کرن آلیا کردستانی هات شوتاندن نها پشتی بینا امریکیا yani bertekek tünd nişanda şermezar kir Amerika balyosxanaya Amerika le Şamî ve demî İlham Ahmed Daxuyani da got ku tu agahiya mejva tişta tuneye tu agahiya rêveberiya xwe serjî ji va kiryaran tuneye asayîşê Daxuyani da got ku qet yani em lêkolîna dikin lê qet yani ev lêkolînên me negihişne encamekî tu bawer dikê kekê Mihemed ku destek ji rêveberiya xwe ser bihêstir heye va kiryara dike û rêveberiya xwe ser nikarî helwesta werbigirê tu çawa fikir dikî ڕاستی ڕێبەبەری بەلکی ئەو بەشێکیش پەکەکەیە ڕێبەبەری نەچارە و ڕێبەبەری نە لێکۆلینە کار بکە و نەکارە بەحسابی مەوضوعی ئەساسە بکە و نەکارە بێژش بە ئەو بەیان نامای دەرتخن هەگەر گوتنێکی لێ دەرە هەش بۆ خاطرێ ڕەتدال سەر هەلوێستا ئەمریکانانەوە عەلیە ناودەولەتیە ژبەرگۆ دەستپێکێ هەلوێستا ئەمریکانە مەترسیا خۆدان خویاکردن گوتی ئەم نیگەرانن ئەم قەلەقن بەیانە ددووە ئیدانە ڕسمی کرد بالیۆزا وڵاتی یەکگرتووە ئەمریکا بالیۆزاوە شامێ سەر سایتێخوا بەیانامایەکی تند و ڕسواکردن و ئیدانە مباشەر یاوا کریارە کرد داوا خۆشی گۆ حەدەکیش با کریارە ڕبێداین ئەم پێشکەتنەکە ئیجابی بۆ ژالی ئەمریکانە ئەم حەستکەنجی جارژی مە هەمی ئەطرافی سیاسی و ناودەولەتی ئاگادارکردنە ومە بەیانامامە واضحە نامامە واضحەش هەر کەسیرە ئەمت بێژن ئەv nav rêveberî û nav xelkê mewjûd yekî ji wan nikarin evya kiryarên PKK ne destekên navê ciwanin navê çi ne bina gelek bi nava kar tînin ji bo xatirê wenda bikin û kesek nikare dûvçûnê jî li ser bike heger meselên tiştê got dirbêsiye çêbûyî wextê roja Newrozê eşkere pêş xelkê ve roj nîro yê Kobanê saet 11 roj nîro xelkê helê Kobanê wa naz dikin zanin kîne û kamîratê wa hene hene mekteba me şevê dî hatî şewtandin kamîrat li hewirdorê wê hene û kamîratê wanin û zanin kîne û heger lêkolîna bikin heger tiştekî lê nikarin ne ku lêkolîna bikin û ne baweriya ne ew dikarin bikin û baweriya wa jî bi gotinê wa nayê û baweriya miletê me jî nayê her insanekî çi insanekî mehdûdî seqafe bi insanekî adî bê wê bêje ev ne nerast dibêje nerastiya wa dê xuyakirin bes ema meselê rageyandiniye ji bo xatirê wekû bersivek nîv bersivekî ji aliyê navdewletî û aliyê dewletên xwedî rol dirê Sûriyê de bê kirin wek rêveberiya he neçare ew lêkolîn kiriye ne lêkolîn dikarin bikin ne lêkolîn kirine û ew xwe jî dizanin û miletê me her tu ji zarokekî bipirse zanî ku nerast dibêje. Belê kekê Mihemed her wiha yani wisa tê nirxandin ku êrîşên gotê nekirin armanca wan diyaloga Kurdî Kurdiye got diyaloga Kurdî Kurdî pêk nê çima armancek wisa bi kiryarên wisa pêk dînin kekê Mihemed İsmaîl ew wextê aliyê navdewletî dawa danûstandina dike ji bo aramî ki deverê de peyda bibe ew yek jê naxwazin aramî deverê de peyda bibe di do jê xwazin mecala zemîna menaxê heyî ji danûstandinê re nehêlin ew zemîna got nehêlin nehêlandina zemînê tesrîhatê xirab yê got ji destê mesûlê wa devê wa derdkevin ez tesrîhatê kirêt û xirab kiryarên xirab û kirêt bi rastî ev şewtandina ofîsa vê şêwazê he û eva got doh lê zêde bûyî dizî û şewtandin eveya kirêttirîn kiryar e derbarî ti hêzê heger hêzeke rastî siyasî bû behsa mileta bike çêne bi va kiryara kar bîne ji xeyrî hêzeke got nemumkin e got tu pîvanên xebatê yan siyasetê yan alaqedar bi qediya miletekî got serwa tunene ew pîvan pê nayê pîvankirin ji ber vê yekê jî kiryarên xirab ji bo xatirê zemînê xirab bikin û derfetê nehêlin û menaxê got danûstandin tê de çêbin nehêlin ji bo xatirê çênebe ser vê yekê me Encumena Niştimanî Kurdî em xwediyê projeyekî qewmî Kurdî ne xebata me berdewam e
قال عليه چالاکی مر سر عرضه قال عليه كاكي محمد من دخوست قريداي بيجم كوم جدا ما راوستاندنا ديالوغا كردي قالوا تحول تو انسياتيف جالي انجمنان اجتماعية كردي لسوريا حنا كو ديالوغا كردي دي سادس بي بك ديالوغا كردي بنمايك ويها بيكو امريكي و مظلوم عبدي فرمانداري قشتي حسده گرانتوری بيبون تحول جالي أنا كسبتين داين دوي درباري ده أو نجالي أنا كسي هول جالي جانبي أمريكي بقى يعني نري أمريكي مبعوث أمريكي شمال شرق سوريا أو يخص بوجارك دي في ديالوكي بجين بك ودس بي مجي نرينا خدا خويا كريم قلت هجر جدي بن وبجن أنجام وما وايك جير بدانين أمي آمدنا جبر بيك جي أمنا خازن دانوستاندن جبو دانوستاندن بهم خازن دانوستاندن بجه أنجامنا وجدي بن هجر أمريكان جدينا وتي ديار كريم جو هول دانا أمريكانا وتي خاصن جو إنه جارك دي دس بيبكن جالية بكاكي فات في خازن نهيلن بيتشتها وزمين خراب بكنش بو خاطري عليه أمريكي وقنكار بن درفتك يقولوا يان أنجمن بيجي طبعا او مناخي شوطاندنا وفيسا دانوستاندن تيدا شنابه بي امريكان چارهكي وحدك اجبا كرياري هوبان خرابيه بحق ملطي ما وحق قضيامه تين كرن حدك اجوا دين وباتشتي هراوسين وزمينك پیدا به حتى تيدا دانوستاندن شبه اگر هدف دانوستاندن اجبو آرامیه دفره انجمن اجتماعی کردیه آماده اجبو ملطي خو خباتك بك اجبو آرامی کی دفره ده کوچ برکرن زیاده شنابه ملطي ما كارب بفكر القضية خورولك وقرنقبونا ملطي كرد وقضية كرديت بشروجة سوريا دا قالكي مهمة بله قالك سباز بوتا سكرتاري بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا محمد اسماعيل جقام مشلول قال